iti masakbayan. Kasanuwag itan, nanang. Ubing pailaan, na-aksidente ni tatang. Ita, da kayo manan tinapukaw iti biyag ko. Agmay-may sa akong iti biyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senior high. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta panagturpos ko. Umuna kami, agawid kabutan, taawanan ti tao dito Campo Santo. Una na. Umuna kayon. Sumaruno akin ton madamdama. Umayan ti tudo, no di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kami. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag paitan. Mami, makabayad pa nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawan mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di pa panawon ta, paabang ta iti sabali. Rumban nga ang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz, ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, idi koan, nagasawa dan. Kaawatan nga rod, nga awan ti kabagyan da ditoy, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti wallet na. Kitaan. Tatno adda kwarta nga usarak. Aginggang agturposak iti senior high. Adamot basit dito'y nga ornom ni nanang. Inutak da ito'y. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak kumabaybayan. Tarabayin nak kuma akanayon. Races, nga madda ka dito eh. Apaya di ka mapan kumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Saan ka mabisin? Panawan naklaang ditoy. Oh, apaya kita ni Nancy amagbag nang agturong dito kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray na pintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At da mabalinday ti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita aglaang ti kinapintas na. Uray kursunadak. Amok matlang nga sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Kursunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga kursunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay ana kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatan. Nasingpat mat dayjay a tao. Sa damat itsura na. Ngam pirmi mat arigat na iti panagbiag. Jack manam mo, no pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No saan nakagkamali? Iti balayo ti pagababangan na, saan ka di? Wen, agasam. Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward, akursunada na kano? Awan maddakas na. Ag gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanya. Tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di, no ag gusto kan ka. Saan amay kari kanya? Tikas la marabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam. Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para ka ni Renz? Ha? Awan lat amo kon.
At damanan ni rin si Jay classroom tayo. Pimpiman ti itsura na Jay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti ina kan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min itya balay. Di yu pa lang amin papanawan. Pakitaan tayo no anya ti aramidan na. Ang mga no kasla lawa-lawa, nga agarahamid iti kasla sapot a balay na. Nakabayad ka no pay mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan, tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aging gat ka ano a makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. Ngam no ibaga na pay la akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan nak aminin. Tapno agsardengan amang ibagbaga a kursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kuna mo na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun nakakaitulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nakitulod, mami. Kaadalat mat. Di mo kadiam mo. Ako nada ati kuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kebin-kebin kat pakaalaan iti ubing. Kasano ko mga agsikog tagkuyog laan? Kan maadaan iti ubing tagkibin. Hindi nakman sumba-sumbata na kasta. Amagan lumatodingan kay iti saom. Awan day ta, mami. Amok tar aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabpabasulan. Apay kumamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapan iti pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Danga. Apay kumangagpabawi ah. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayong magdayaman ka ni Edward. Agin innayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Taing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam. Intun si kamot ada ka ayan-ayat na. Ika gumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Ay, amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita? Nakita ka na kapanimid ako mitkita iti adayo. Inasiggan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din Nancy ni Edward? Dayta ka diti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadakkel ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy. Awan mo tinaibagbaga dagiti dadakkel ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Bisayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa'y mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod nana, tagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pa'y napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakar kan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa'y ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kon ti bayad ti umay sumublat di ti kwartom. Ladingitek. Ha? Ay, Nana, numabalin, ibatik pa'y nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ijay bodega di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko.
Di na ko mabaybayan. Sapay ag tudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan nga agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasi dagmat ti sentro ditoy. Barang adda mabalin ko apag linungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan ditoy igid ti pasdak kapag linungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasin na babae. Oh, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong kunak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko mat ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, gayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma, no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak, kat mabalinan. Mang purusak tumot iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igit ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na kapok. Medyo nakapsot nga minan ti panagkita. At dan sa nabagdakak, iso anay galisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Mapayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gajay balayo. Ay alaman nga ro na po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaro man iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kadwaan kayo. Angan at tamot dakkel abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakas na? Saan arumbang nga iruruman tinakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanag anak na saanin nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal? Tawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anya ko matipudnok. No itibigbigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka iti mangga. Apay ko man numang manganak iti mangga, mami. May salaang ti isumbat mo kanyak. Masikog ka. Wano saan? Sumbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkal matgayam ti balay mo, Lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Ulila, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agyaman ako na apok. Dakkal matgayam ti balay mo, Lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nak ti kaserak, tawan pagbayad ko. Apayadi mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, Lolo, tagad adalak.
Pagad-adalam nga ay. Iti public school, iti igit ti syudad, lolo. Sapay agturposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak? Apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward. Adinak baybayan, Mami. Kasta dagiti lalaki. Ikari na amin alangit kan Gloria. Ngam inton naalanan ti kay kayat na. Saan mon anam namaan, danga. Saan akasta ni Edward, Mami? Dayta ti kunam. Ngam pupuutom to ibagak. Inumob to ti luwam, gapoy ti kinasukir mo. Ubing kayo pay. Saan arumbang ti inaramid yo? Ay, ayatan nak ni Edward. Kasta akmat kan kwa na. Saan kami itong agbabawi, Mami? Kasta pa'y ti kunam ita. Ngam kita man no anyan to ti masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kaya't yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kaya't ko, basta dalakit di pagyanak. Nulakag ta nasingpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sakon timang paadal ken ka, nulakad ta nasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikasuan kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay ko matag kinaawatan ta kanayon. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas idaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, kat agjaging ak abinigat kan minalam, amapan iti eskwelaan. Renz, Present, ma'am. kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumutin ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Di nakbinaybayan ti apo. Good for you. Kunaklakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan ang mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Wun ata sayang. May isa ka pa'y kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko, ma'am. Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka ang maikan iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. Adda pa'y dagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Adda saan na naala ang gamit na kunam? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na. Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damat ti amok. Saan nga ta nga adda nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, saan namot siguro ang maarami dayta? Taori marigrigan. Awan mat nadamdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dim sagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni na mga umay pa'y agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturpos. Apay adi yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso asaan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo alibre. Ni Renz, tinakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman tapag sasawak. Intaman kit di sutilin. Nanya ti kunana. Imbag tasaan ka anak ko taran, akas lanayaw awan abilin. Natibker ka mata bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Tayo din nag-roll call ni ma'am. Present ka mat. Nalipatan nyo ka din. Nga uri adda Lucifer apagragsakan na timang dadaal. At dalatamot anghel amang salsalwad. Nanya ti kat mo asawan. Kadagiti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan pan nakaawat, di na maawatan. Edward,
Pumanaw taman laangan. Mabitlaang. Damag ko. Kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tanga aginawag. Chismoso mat day alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma? Nabainan ka kadi? Iti imbaga day agabat? Napasagid anak itimbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Sino nga tama ti bagbaga ng anghel? At nga tanang tulong ken kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mat ti pampanunutak. At nga tanang tulong kan kuana. Saan na day tatimang dadali timod ta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manan dagiti dua? Da Edward ken Nancy? Adadamot itay, ma'am. Imbaga dagiti daddo maaman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganon dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Day tatipod no. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito'y pagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amar ka ti absence da. Wan, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati pa ayabyo. Nakaumay ka ba't basang? Di mong samot ka dwan ni Nancy. Kunak panood da dito'y, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo kadi ita, nana? Uwan basang, kat agyaman ak iti panangidanon mo. Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rodan. Adan? Ay, Ha? anya kadi itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagit ko. Nuadan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko. Renz gayam. Ni, notebooks mo dagitay gam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Ang mga nainton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal. Taawan universidad ija ayan nyo. Saan ko pa yung amo? Saan mi pa yung nagsaritaan ka ni Lolo? Di maipapaniti pa nagkulehyok. Kasta ka di? Sige ha, ang mga numanadaw akon. Bye! Bye, Eva! Mami, kwartaman. Sumunagak ija pagadalan. Imbaba inaksi ka, Nancy. Pinayaban da ki pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti pagpapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sumbatan nak! Sorry, mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di saan ka makaturpos, mami? Day tabagim ti pagdamagam. Ay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo mutan ti sabit iti award ko, Lolo. Anya, adda award mo, apo? Un Lolo, siyak tinakagunod iti umuna apang madayaw. Ay no kasta. Kontakak tigayem ko iti may nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay nga eskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urayan niya kurso ti kayat mo, tanasaririt ka mo. Eskolar kan, tasika ti kalaingan iti panagturposyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramidan da ito'y, no saan ka nasingpet, apok. Maragsakan mo dagiti anak ko. Idimbagak nga dakad kadwa ka nasingpet, abaro. Ha? Ayan da ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter.
Jak pulos makarwar. Sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sigang tumat ngamin. Oh, apay pabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo, met. Saan ka mata pinilit na napan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarak. Uray sak mata. Jakmat kaya ti agulit. Imbaga ni mami, ngayon ka kano agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Ay, dandan ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal ka mat ita, Eva. Eva na Eva, ta nakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umaiji pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapul ang mapanak iti pagadalan ita. Kablawan kalangan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mat akas iti panang kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, lolo. At di pa'y santa nagatang agamit mo, apo? At daaminan, lolo. Ket agyaman na kada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap, agarahe. Tapunasam ti kotse, ta isut aramaten ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay. Amuyo ti agmaneho, lolo. Wan kutsik dayjay. Ngamusan kung aramaten, ta sidaglang mo ti papapanak. Ang gapo, tamapantay jay pagadalan yo. Aramaten tan ti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho. Tampnamukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Un nga rod. Sayang nga talaga. Ita, umapapal ta kadag iti agturpo sa kadalan ta. Wen nga rod Ne, adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimit gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Ulila, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimit gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko. Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadag iti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos ka mutlaangan. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Noawan kayo. Jak amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro nakatorpos. No di nak tinulungan iti daydingal daw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak. Nga inturong nak ni Apo itinasaya ata tao. Katda kayo day ta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangarutin iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, lumada ka pala dito pagadalan. Adala ngamin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si kan Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto dati kurang da. Ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da ti dadto maamakagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da.
Naikanday ti gundaway amang ipangato. Ngamjay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan daunay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa iji batog ti balay da ako mitkita diti pagadalan. Mabalin ang masayangan da ah. Tasaan da ang nakaturpos. Ita, tasaan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmat ang makasursurong agmaneho. Nalakalaeng nga sursuruan ti agmaneho. No lagay ta interesado ka. Interesado ak launay Lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo ah. Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sa kotse. Ha? Di ka din abungan ako ti garahe, Lolo? Kotse ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na, iti na pa ni Jay Amerika. Ipaaramat yu kanyak, Lolo? Una, basta an nadam. Tapno adaramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sika mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga ron ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, agin nuray tangaro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayo ka dito pagaw-awidam? Saan mo tunay nga dayo? Dito lang ti ayan ti dalan nga agturong iti balay mi. Uy, Nancy, adda ka man dito palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo ah. Sana na mailamang. Wen, adaw may kugatangan. Nagapo ak iti ospital. Apay, asino ti anda di ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay, adi mo kadwa ni Edward, anapan nagpa-check up. Day tangaro ti pakasurunak. Manipod dakkelan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan ang magmagna. Makapasuron. Apay, kumadi, nakakadwaan. Idi saan pa adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itan tadakkel. Di nakon kayat akakuyong. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable ah. Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimat? Ay, ada kadwa na nagpinta sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito yung universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam na Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva langan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo? Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, italaang nga umayak dito eh. Nancy, amom ka diyan na pa nakidya universidad? Kat nakitak ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay? Tapno ad-aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka nung. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalan na kumamat iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. Ta valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehyo. Sayang. Inununam to matinakirelasyon. Italaang ama amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, into naganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga maka-eskwela? Apay ngay may ka dito eh. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamat day tayo tsuram. Kaslad da tambor asar sarunwam. Awanan ka itibain. Gaputa masikog akon.
Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay nga min ngayon palubos mo, nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang, ah. Makitam. Oh, anya ko mati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Oh, apay nagsangsangit ka, simbang pa. Kagurag-kurak na dyan lalaki. At dakit din sa bali ang kadwa ng agpaspasyar. Dayjay ka diti ko na amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali, mami. No dimngag ka kumaidi iti pamagbagak. Awan day taas ang sangitam ita. Ada ka kumaita ijay universidad. Diyak nga mininamnama akas ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob tiluam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sap? Taday tati kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kanalaak mo tanti ulas yo, taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apo. Un lolo, isong aglaba akon. Tapno na dalos ti ulas, kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurno nga murang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isong agyaman ako na imat kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka anasaririt? Saan ka mo makaturpos? Ngam no awan matidakkel atulong yu kanyak. Diyak ko mamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward, tapno da kadwata mapan iti ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, mami. Ay, daytoy katikog kunakon. Ayan tay cellphone mo. Di talamisaan, mami. Saan aga po iti kinasukir yo? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, oo na yun, aya. Hello. Apay ngayon maawag ka katrabiin. Makaturturog ak pa lang. Naimas dito turugam, dita, dito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran, di putot mo. Kasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami dito balay. Mangala ka itilugan, taiyag mo dito'y. Pangiluganan ta ni Nancy. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Nga, just kay ka lalaki, irresponsable. Makamuka mo't amang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Orayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kidayjay nga ama ti anak mo. Amo na tinagputot, gamdi na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot na. Inutil! Saan kayo na sumanao, mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil jawanan bain? Awan ka no kwartana? Makapasuron. Umay ka di, mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, taumay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na! Imbagak ano saan nga umay? Idarom ko, gapoy, tinaramid na ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Ngawan palaang mangalatan iti sa bali alugan. Nagsakit talaga ti tiyan ko. Anya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ni rumwar nga biro kiti pagluganan. Ay, just kinay dya lalaki. Agputot lang, ti paglaygan na. Dito'y kapay ka no labor room. Tasaan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just ka, Edward. Apay, just kayak. Kat, di ka mat pinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Ilupok ti tiyan ko. Uy, diyak amo no ayan tinasakit. Diyan mo matilutat. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam takas lang na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayag sa. Diyan mat mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay kaditan. Di nagpay matulungan ni tinasakit ko. Just kika. Just kila aminan. Ilutan ka lang arudan.
Saan mat nga ilok ti araramidam? Pagpagkalman! Da kayo mat nana. Apay akasla da parikot yo. Ay, adala napan ko kinatang di ta butika. Adaninan si di ospital. Marigatan nga aganak. Idi pa'y rabi nga impan mingamsan pa'y anaganak aging ka ita. Umayak mat nga rod nana. Awan klasik ita. Taada ka nung meeting ti professor mi. Sige, intaman nga rod basang. Ada ka din ni Edward Ijay nana. Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga alay tilugan. No iti pa'y rabi ingay panyo. Medyo nabayag nga rod nana. Ay, wen nga rod. Idi kinita ti doktor. Saan pa'y mat kano arumor ti ubing? Iso nga adda pa'y laang ijay labor room aging ka ita. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan ni delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Ha? Amangan mo't no masies. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Ha? Amangan no masies. Awan ngamin ehersisyo na. Kanayon ang nakaidawan no nakatugaw. Kung akakanayon amag nang masadot mat. Aguray tayo latta dito ti delivery room, nana. Anya pa yung ay no di kasta. Ubing pa'y unay tigayam ko. Nga madanton anak na. Ay sapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tan ti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanday di operating room, misis. O sige, panawan kayo, pay. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Adda kayo dito universidad, ma'am? Adala ginagarak ditoy. Dito'y kagayam nga agad-adan. Kahit kumusta mat ti panagadal mo. Nasaya at mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Sika lang ti estudyante ka na nga la iti kinadoktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na akurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ka nalaing ka nga estudyante. Agyaman ak iti dayta pa nagtalak, ma'am. Ada inwarda anak kumutan. Asino nga taday jay? Surutot man tadamagak no asino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? Milagros, nana. Agyamanak. Ay, punaklakit din no asino na. Nakiktutak pa'y. Kung naglakit din no asino itayo. Uray siya nga ron. Ay, nagbayag mo nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Wan nga agpay so. Apay nga awan pay. Dito iti pagurayan na iti sumarong no a subject na. Ang awan pay. Saan nga tangag sakit? Wan mo. Ada na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Ala ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak. Itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pay. Adag dito ospital. Ha? Ospital? Ano ka? Apay nga ka dito ospital. Ni Nancy. Adda dito ospital taganak nga marigatan. Impandan iti operating room. Ha? Kasta ka di. Kaasimat nga rod Madanagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay nga agdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak una, Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Sino a Renz ni kinasaritam? Ni Renz Agaba. Apay nga awagan nyo iti gabat, nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Ha? Agad-adal? Sino di bang papaadal kan kwa na? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kwa na. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na. Nakaamuam nga damang tultulong kan kwa na. Imay lakay, idi nagturpos kami, nana. Nakakutsyeda ka niya, Renz. Anya,
Nagturpos ni Renz? Ito lang ang anamwak dayta. Isupay nga ro di valedictorian, nana. Dalaang Nancy kan Edward, di saan ang nagturpos, idi. Ang bumo ti agmaneho, apok. Insamiram tinagadal kan nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at mapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan, apok. Inasikaso na ka na imbag, isuasan ka met abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi, at mairurumen kat saan abaybayan ti apo. Lolo, dayta ngamin ti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timanglo ko iti pada tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon na kamet atarabayan ti apo. Lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmeg. Iso ang narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid ka ni Jabalay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid na kanya balayo, nana. Saan aga po taawatan ka akas manugang no di kat asikasuam ida nga agina. Uwa na, nana. Yawag ko jay balay mi. Tapno amuda. Itataadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabahom. Tadan mang namnamakan ka. Uwa na. Apa man na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabaho. Narigat ti agbiro iti trabaho. Taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat. Taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. Adak lang nga rodin dito eh. Tila may bagbagana pa'y. Anong samon? Talaga kasya ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Amang anuin to nadda ako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samat ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo? Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. At dala ko mapagyanan ta. Ngawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada tayo dito balay. Asikasuam ni Nancy. Tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdya kaya't asyak ti pang namnamaan nyo. Kunak namin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo. Ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla kumati ubing. Di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Tainak mangibaga kadag iti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Abangan no iti ipapanaw mo ket di ka nagsumli. Agsubliak. Barang adda maited na kanyang akwarta. Idi pa'y kumamasikog insagana amon ti panaganak na. Anya ngay ita. Maawatam ka di itan. No apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna. Sakbay nga aggarang ganjang ka. Wen, mami. Pakawanan nak ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan. Saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadag iti masapsapulyo. Ay, just kikit de. Bayan nyo, mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapul kay ti trabaho? Kasano ta anak mo? Ibolos mo latan di ta kwarto. Kasano ang makadede? Pasensya kayon, mami. Barang adda madiskitar ni Edward a kwarta. Day takot. Saan nyo ang napanunot na gita abanag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Adda ka maggayaman, Edward. Adda ka din na diskitar mo? Ang damat basit. Ingatan ko na iti adu adaya per. Taigabur ko man kini mamim. Eh, pasensya mo ni mami, Edward. Nasakit lang tinakam na. Ta saan taan nakaturpos.
Sa maysa, makikabkabbalay talaang. Makapasakit met ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga ad-adda sumanao. Kastoy gaam ti rigat ti makikabbalay. No amok la ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni Mami, tagad-adal ni Remy. Ken, adda pa'y nadamag na amay sa. Anya day ta nadamag na. Ningamin gabat. Naku na ni Remy nga agad-adal kanumat iti universidad apagad-adalan na. Anya? Pangalan na ngay kumay ti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mangisalsalakan ko na. Apay ngamin nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabannog nga agsangsangit. Agurigur. Sublatan mat Tay-tay pay lang agururok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbiro kay ti trabaho. Inaktumanan into bigat. Makapasuron ka mat. Dinak pa'y amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tanda ka lang dito balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan ti kastoy. Dap pa ti babawi. No apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. No amukla kastoy. Adayumot nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Amom ka di nga idi na panag iti ayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapa da. Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, tamapandag date. Gapo siguro iti rigat ti panagbiag da ita, Agpadadamot nga awan trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatulpos iti uray high school laeng. Kimutong pa yan ni Nancy. Kasla bimakot ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samaysa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y? Takina doktor mo tinalam. Ikaguma ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko. Tapno daras malpas. Agsamra, kada summer. Tapno saan unay ang mabayag. Diyay to pagtrabahwak ng ospital ti pag-internam, No iso ti baga ti pagadala na papanak. Okay lat tamat. Ay na, adanton gayam ko doktor. Sapay kuma tamatonoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasama. Tana saririt kan nagagat kang agadan. Nagngangato dagiti grado. Diyak pay lang malipatan. Ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadagiti pasamak amang itundaken ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No sarong karak na Nana Aurora. Ti Masakbayan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Amom, no maminsan, adadagiti pasamak amang itundaken ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Ay, anya nga ta? No inak idapasyaran. Adakan ka, no kaya't mo apasyaran ti sigod ang nagyanam. Siguro, imbal lang dandag iti gamit ko anabati jay. Apay, napatag ka di dagiti bati mi jay? Dagiti gamit ko iti kusina kan ulas. Saan ko na sinubli Tanakipag naedakmatan ka ni Lolo Samuel. Mabalin mo matlata mapanalaan. No ada sentimental value na kan kadagi jay nga alikaman. Sana bale? Dumtang to day tangal daw. Barang sanda pa nga imbal lang Kasano itan Renz? No agturpos tayo, agtuloy ka pa'y. Naat nga tumati kurso nga inalam. Agradwarak mo't ngam, pre-med lang. Ituloy ko manan, tapno naan anay ti kinadoktor ko. Kasta ka di? Imbagak nga rod kan kuana, nga ijay to pagtrabahwak nga ospital ti pag-internan na. Tapno saan kami nga agin na dayo? Sa dino ka di nga ospital tinamnamam ang pagtrabahuan. Iti asidag matlaan di ti pagadalan. Ada ka bagyak amang isarat kanya. Sigod nga staff iti dayjay nga ospital.
Kaadwan mat nga estudyante. Kat dito'y dan nga agintern. Depende nga min no maminsan. No ado ti estudyante, ibaunda iti sa bali nga ospital. Da kayo mati masabat ko, ma'am. Good morning. Good morning. Dandani kayon samutan agturpos iha. Wan, ma'am. Ngam na Renz. Masapol nga agsuplila pa iti pagadalan. Tapno ituloy na ti kinadoktor. Bilibak met iti daydi a kaadalan nyo. Kasla imposible nga agbalin a doktor. Wan nga rod, ma'am. May sa ka na yun da nga ibuli. Gaputa marigrigat kan ulila. Ita, may santo a doktor. Kita man lang agpayso tigasat ti tao. Nasingpet nga min ni Renz. Wan nga rod, ma'am. May salaang ama bulbuli idi. Kan saan ama tagtagari. Ngam ita, maya tibiyag na. Ayun gayam, saan ka din anap napan ijay ayanda Nancy? Saanin, ma'am? Makumikumak ngamin ita, taumadan ti graduation mi. Ay, sayang matagijay adwa, ta saan da nagturpos. Ita, damag ko, kanayon da kano nga agapa. Wan nga rod, ma'am. Simbang sangput ka pa'y laang? Awan lang nga ron ti trabaho, nabartak ka pa'y? Awan pa'y sirbim? Nagbusingar man ang Thermalite. Awan ang kay tibain? Pumanaw ka langan, makawama ka! Di pumanaw. Inton kuan. Umay nakbetlaeng ayaban, no at masapol mo. Awan ang timasapol ko kan ka. Panaw! Anya manunday ta? Idi bagbagaan kayo. Kunayo nga agpinpin natag kayo unay. Mami, Ayan na ngay ita day ta nga ayat. Nagbalinan agubat. Agin-ginubat kayo latan. nimat ngamin Edward. Ay, salbag day ta nga ayat-ayat. Tanagbalinan agubat kunakmanan. Lolo, mangan kayon. Tamapanak iji ospital, numalpas kayo amangan. Ay, kasla awan ganas kun amangan, apok. Kalubak pa nga ron dito lamisaan, lolo. Ngam masapul amangan kayo. Uray basit laeng. Tapno saan kayo ngagsakit? Ala, mapan ka ni sa ospital apagin internam. Diyak kayat timapan. No saan kayo pa'y amangan, lolo? Nangan ka ka din, apok. Una, tapno sa anak amala daw iji ospital, lolo. Nanganakon, itinalpasak ang nagluto. Ala, mangan kayo matan. Bantayan kayo. Alaman lang ngayon. Kasta, lolo. Tapno kanayon kayo anataraki. Ngam no saan kayo amangan, ay kat kumapsot kayo, Ne, sika ka din ay tamasabat ko, Edward. Ne, sino kayo tayo? Nagpintas ka matan? Di na ka din mabigbig? Saan nga rod? Anghel ka di, ha? Ay, oo, naikat daytan, Edward. Kamusta gayam di anak yo? Si kamot gayam, Remy. Itultulod ni Nancy di pagadalan. Anda ni ti daycare. Ay, nagbiitan ti panawan. Mm-mm. Daycare gaya man. Siyak, mangisurusuro akmatan. Ngam saan aditoy? Volunteer teacher pa ilang. Nagturpos ka, kas maestra? Katurturpos ko. No adan tuwayak. Mabahanak man iti balay da Nancy? Wala. Ingka pa siya rin di gayam mo. Kasla kanayon nga agbusingar nga Armalite. Tingiwat na. Nancy, apay akas diya matan tinagbanagan ni Edward. Bartak matan. No sana makasarak iti trabaho na. Ti barkada na ti kasinarak na. Mas dahawak iti nakitak. Laklakayan matan iti itsura na. Nadulpot pa yun. Papakpakan laeng ako na ni mami. Uray ko man no asikaswan na ti anak mi. Tapno siyak ti mapan agbirok iti trabaho. Anya ngay atrabaho ti Sir Cam. Uray servidora. Wano sales girl. Basta adam ako na trabaho. Adamot nga min anak mo ang makasapul kan ka. Saan ka di nga itultulod ni mami no daduma? Rumbeng ka no asyak ti mangitulod. Jakmat mapilit. Tayo na ko magtrabaho. Madipay ati sungbat na. Anya ka di sungbat na ako nam. No kano sa anak ngamin nga ampang. Saan ko maakastoy tinagbanagak? Ay, nasakit la siguro tinakam na. Tanapa ay iti arapaap na para kan ka.
Naggapo ka kadidita balay, basang. Wana na. Imay ko man sinarungkaran tigayim ko Kumusta ka nga itabalasang ko? Mangisoro ak matan di tabangir a pagadalan nana. Ngam, volunteer pay laang Ay, imbagpaikan ka, tabaistrakan. Ni Nancy, daychay, papakpakanda iti asawa na. Masurunak, kanayon da pay nga agapa. Ti panagayat da idi kat nagbalinen agubat. Ni nana mat. O na yun tagubat. Kastan sa ti aggaganat ken ayat. Kurang pa itinakam da. Iso ana uma da adagos iti tunggal maysa. Kablawan ka, Renz. Dandanin ti baligim. Agyaman ako na kani Apo. Tanan anusak tinaunday apa nag-eskwela. Gapo iti anus kan gagat mo. Naan-anay ton ti kinadoktor mo. Kasladyak pay lang mamati. Amaragpat ko daytoy akasasaad iti biyag. Imbag atada ni Lolo Samuel iti biyag mo. Pudnot ako na Eva. Napatag-unay ni Lolo Samuel kanyak. Ket awanak ko maita iti kastoy akasasaad. No saan agapukan kwa na. Si marungkar ka di dagiti anak na nga day ti sabali a pagilian. Wen, nakisauda pay kanyak Saan ko kanu abaybay anti amada? Ipauitan dakmat iti pang-allowance ko. Ay na, naggasat ka. Tanakatumpong ka itikas ka ni Lolo Samuel. Agtulak daman, sika, Edward. Anya ti pagtulagan ta. No ti panagkalay sa tikidawam. Saan kan nga agarapaap, tawan maaramat kunak manen. Amok nga awan kwartam. Tadi ka pa'y makagatang iti brief mo. Tagiwat mo, anda makangag. Ammo matgayam tagbain. Ala, yung bagam nga Ruden, no anya di ko na mapagtulagan ta. Sikat agtagibalay. Tasyak tagbirok iti trabaho. Sales girl, wano waitress. Adakan ka dahi ta. Ngam no sumangpat ka, sakmat ti rumwar, tay agpalpaliwa. Apay, rumwarak ka di amapan agpalpaliwa, no sumangpat ka anapan nagbalog. No anya, anda ka di nasara ka matrabahom? Ada, tanapanak nga rod nagbirok. Siguro, sa bali ti sapsapulam no ka agbirok iti trabaho. Taapay nga aging gaita, kat awan paylat trabahom. Anya kumangay ti sabalya sa pulak. Diyak amukan ka Barkada siguro ating kasapsapulan. Saan at trabaho? At day ta ka manen. Agbusingar man ta armalet ang iwat mon. Panawan ka man langan. Uray saan kan ngagsubsubli? Makapawan kay tiganas. Inton sumangpat ka, nabartek ka manan. Kumusta tinapanam? Ada ka di matla na sarakab at trabaho. Servidora iti karinderya, mami. Imbaglaangan ngamti awan. Ano sama? Taisubot ti kay batugam. No kuman nag-eskwela ka ako nakmanan. Ni mami mat. Dayjay lakit din ti sangkaulit na. Husto ka din. Nalpasan. Saanan ang maibabawi? Apay, kasuron mo amang ngagtimadi nga inaramid mo. Agbababawi ak lang arudan. No napasaktak mantirik nayo. Agkidawak iti pamakawan kada kayo, mami. Napakawan ka man, at dalata sakit amariknak iti kaunggak. Nang runa numakitkitak dagiti kaadalam, adi adal itan. Sumagmamanulaan nga aldaw, agturpuskan. Manulaan nga agpang, mabigbig-big kanton a doktor. Dr. Renz. Kablaawan ka. Si Kamat, nagsapa day ta nakablaw, Eva. Saan pa'y anadanon ti graduation? Kat madanon to Ngam, masapula siya ti kaunaan amang kablaaw kan ka. Naan-anay ti ragsak ko. Nupat gam tikid-kid dawakan ka. Saan ka di anak karia? Asong batan ka apaman nga agturpus ka? Diyak kayat amadadaal ti arapaap mo. Iso nga imbagak nga urayan ta ti graduation mo. Namnamaak nga ruday ta, Eva. Dublen to ti ragsak ko, iti day tang aldaw. Ngam ne, kita ama ano ma-heart attack ka. Ha? Nubilang man kasta. Basol mo, numahart ataka. Ano niya? Ada basol ko? Ay, delikado nga no kasta. Dahito iti sidaan ta ita, lolo. Liklikan tapay lang ti karne. Tapno napigsa ti tumang yo, inton aggraduara kakas doktor.
Manipod saan ka na nagluto iti karne. Pimigsa man ang titumang ko. Uray ka nga tuwan nga intablado. Kabailak nga ulyan. Da kayo man ang tikadwak nga agmarcha, lolo. Isu nga ing kagumaak, anat natang tilinutok asidaanta. Maragsakan ako na apok. Manipod adda ka akad kadwak. Sanak unay anakarik na iti iliw. Nangruna pa'y kanyak lolo. Nagbibiyagak iti liday, idi awanak pa iti sidong yo. Ang amita, napalalo tiragsak ko, lolo. Awan kaya mapok. Kunatay kayem ko nga staff iti ospital. Ngagtrabaho kay jay, apaaman ang makaturpos ka. Daytat imbagada, lolo. Agabrod ka nung amin tidaduma do Dr. Ijay. Ay, day tama, ti pagdaksan na numaminsan. No nalaingan dagiti do doktor dito'y Pinas. Pumanaw dan, tamapanda nagtrabaho iti abroad. Kat dagiti agsursuro ti agbati. Nasakit man nga aklunan, ngam day ta tipudno. Kamlaawan ka po, naggraduar ka na iti kinadoktor. Ay na, agyaman ako unay, lolo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nairuto na iti arakop mo ako. Hamangan no jak makaangas. Nairot ka din, lolo. Congratulations, future Dr. Renz. Thank you, Miss Eva. Sino ka di da ito napintas sa balasa nga po? Kaadalan kan gayem ko. Ang pinarigat nak, lolo. Ha? Renz? Apay pinarigat na ka ako nam. Idi pa yung agar-armak. Ngam dinak matlasong batanan, lolo. Kung naklakit dinwan niya itayan. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Ha? Pati ni Lolo? Kaduam ang mangaram kanya? Song bata nak ngaminan. Taintay ije restaurant. Di masakbayan mo. Kung naklakit dinwan niya itayan. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Pati ni Lolo? Kaduam ang mangaram kanya? Song bata nak ngaminan taintayon ije restaurant. Ay, sige malangan. Sungbatan kan. I love you, Renz. Ay na, agyaman ak unay, Eva. Dua kamin ka na, Eva. Sinong bata nak matlangan? I love you, Eva. San mo apigsaan, nakababain? Ha? Apay ko makababain. Pakaragsa ka kidi, Ala, intayon ije restaurant. Mapanak ag trabaho. Sikapay lati mangdigos kan mangitulod iti anak ta iti pagadalan. Anya? Siyak pa iti mang digos? Mapanak na rod ag trabaho. Alangan adigusat kat nasapapay. Nakaturog pa iti ubing. Digusam, sakbay arumwar ka. Urayam ama kariing. Amangan no ikatendak no kanayo nakamaladaw iti trabaho. Ay, una yan ti kastoy. Agpadigos, agitulod, agsundo kan anyapay. No kumata da trabahom, siyak ti mga ramit kadagita. Ngem gapo taawan, anusam. O sige, innakon. Ni, siga mo at Nancy. Ada ka dito tiyandaan? Uray, siga. Ada ka mat dito tiyandaan. Saan ka di ako nam amang isuro ka? Nalipatam ka ti Sabado itan, awan klase. Ay, kasta ka di. Diyak pa'y kat amunuan niya ti aldaw itan. Pagilasinan nga stress ka akanayon. Saan anatal na ti panunot mo? Pudno day tayong bagam. Ado ti pakarikutak. Nangruna ni Edward. Pagbabawyak launay ti panakailawan ko kankwana. Ay na, maala day ta, itinasaya at apanagsarita yo. Itinasaya at awagas. Adan anak yo, day ta ti panunutan yo. Day tangarod kat. Ti anak mi ti makagapo. No apay nga an-anusak. May mayat no kasaritam itinaalumanay. Ngam ti kanayon mo ang niwatan. Saan ko ama ipasigurado? Ang padasak. Saan la ang apadasan? No di kat aramidan.
Tapno lumagan ti barukong mo. Diferensya talaga tinalaingan niya. Apaman ana ipasam ti board exam, nakatrabaho kan adagos dito nga ospital. Una, saan laday ta? Nakita da siguro asa nakasadot. Ken napudno ak ngagtrabaho idi internak dito nga ospital. Sa bagay, day tamot ti kayat da. Tinagagat kan napudno ang trabaho. Sa maysa, kabagyan ni Lolo ti daddo mga staff dito eh. Okay, intaharo doon ang trabaho. Okay, honey. You're the boss. Adda pasyente nga agkasapulan iti serbisyo ta. Mapantay iti emergency room. Ada inyo nagdaitay a pasyente ijay. Ala, kartangan-tangarod ti mapan ijay. Masapul ang makadanon ta ijay adagos. Da kayo matgayam manang. Nudyak agkamali, si katiin na ni Nancy, saan ka di? Apay ka di, maestra. Kumusta mat ita ni Nancy manang? Nabayag ajak nakit kita. May sa serbidora iti karinderya, ma'am. Kasta ka di manang? Pakumusta am tuman? Nabayagan ajak nakit kita. Sa balin samot ti pagisursurwan niyo, maestra. Nagpayalisak, tadayo ngamin ijay sigod apang isursurwak manang. Ay, sumat lagayam asaan kayon amakitkita iti pagadalan, iti asidag ti balay mi. Taimalis kayo matgayaman. Wan manang. O sige nga Rod, pakumustaan yung tulatan ti sigod nga estudyante. Ay, uwan, maestra. Dumanon ti pakumustayo. Nasabat ko itay ni Mrs. Fe a maestra midi. Malagip na kapaymat. Pagkunaan nyo ang malagipnak, mami. Dinamag nano siya ti inam. Dinamag kuno apay. Kinumusta na ka. Imbagak ti pudno. Serbidora ka iti may sa karinderya. Apay nga imbagayo, mami. Saan nyo kuman nga imbagbaga? Apay, ibain mo ti trabaho. Idida mo, saan ko mga ibaga? Ang maamuan ng tumatlaang. Anya nga iti kunana. Idi imbagayo a waitress ti trabaho. Awan mat, imbaga na nga idanon ko ti pakumusta na. Imbagman, tamalagipnak pay. Kat amo mo na, no apay amalagip na kapay aging gaita. Nalpasa ko na nagplantya. Sikan ti makaamo ka ni Boyet, tama pa na kun iti karinderya. Awan ka di overtime mo manen? Saan ko nga mo? Depende no ado ti tao. Ngam no awan ti tao, ay kat masapak na agawid At ako mangamin papanakin ton malam. Papanam ka di. Aglaba ka kuma. Naurnungan ti lalabaan. Imbaga dagiti gagayem ko, ngadda ka no bakante at trabaho iti construction. Isu ko mati papanak, no kayat dak ngalaan. Kasanon ti anak ta? Asino nga iti mangitulod? No maalak-laki di jay, di ura gikat kan iti trabahom. Sige. Ikagumaak ti agawid a masapa. Napanintulod ni Edward ti anak da. Napanmata nagtrabaho ni Nancy. Ay, nabanugak na nagsagad ijarwar. Nagadong amin na bulbulong. Kasla maulawak pa'y kit din. Ay, tinasayaat. Iturog ko man pa'y dito'y sofa. Ay, dahay, nagmayatan ti agilad. Ay, nasakit ti bukot ko anak tangan. Itayak pa'y namin ngagsagsagad. Iyan anakban pa'y. Takas la maulawak mo tan. Hello, apay ngay mawag ka. Itaman pa Malagip ko nga min. Kasla saan ko anayan plug ti plancha. Anya? Iti kastoy akabayag? No di mo inikat. Ura man na. Iso nga ron nga yung kakitaan biit. Amangan nanyan tinapasamak. Alang nga rod. Tainak ibagay ti maestra ni Boyet. Subyekto ti ubing, inton pa nag-aawid. Sapay urayag, tadi na kayat apumanawak. Sige nga Rod. Ibagam iti anak ta nga da importante a papanam. Sige, inakon, bye. Adayuak pa ilahin. Ngamadan makita ka na puskol nga asok. Pagdarayak. Ijay lakit di balay ti pagtatawudan ti asok. Saan nga ta nakita ni mami ti plancha na kasaksak? Tarasak pa'y tagtaray. Nakita yo ka din ni mami? Ay na, ay awad mo. Imbaga na itay ang maulaw, ta nagsarsarita kami itay.
Iso nga imunag. Idi kwan, adan samot kaslabim takatangkit LPJ. Idi kwan, nagapoy mo taon. Nasken nga ispalak ti katugangak. Sumrekak iti maururam abalay. Ay na, ruwan na di Aurora. Awan sama puot na. Awan lakit nakayawag adagos kadag iti bombero. Itatadakkelan ti apoy. Saan daw may abombero? Ay, ipantayon ay di ospital. Darasan niyo. Ay, wan man. Tulungan dak. Ipantayo iti ospital ni katugangak. Sige! Hello, Edward. Kumustan? Gawit ka, tadya ubing. Awan kadwa na nga agawit. Impan ko ni mami dito ospital. Awan puot na. Ha? Abay nga awan puot na. Ang mga nakalangab iti asok. Inwar ko. Ngam awan puot nan. Nukas na. Ada na pasamak nga uram. Nauram ti balay. Ala, agawit ka kit din. Uray sak, nasinit na titakyag ko. Gapo iti panang irwar ko kini mami. Anya, sige, umayakon. Adda man ang emergency. Mapantay dyan emergency room. O sige, mapantang nga rudan. Kasla ni Nana Aurora daytoy. Ha? Nangato ti blood pressure na. High blood daytoy. Ipantayon i ICU. Darasan nyo! O sige, tama pang kakaduaan. Renz, sika ka di dayta? Adda ka matgayam dita. Adda sugat mo. Mangibaunak iti sabali ang mga sikasukan ka. Tasurutak ni Nana Aurora i ICU. Sige pay, agsarita ta intun madamdama. Imposible daytoy. Maisan a doktor ni Renz? Agtagtagain na pa ka di? Edward, ayan ni Mami. Imbag ta nakita ka dito eh. Nakabenda ti imam. Imposible daytoy. Diyak mamati. Anya ti imposible nga ibagbagam. Ti doktor ana nga sikaso kini mami. Ni Renz nga awagam idi iti gabat. Anya? Imposible. Imposible talaga. Nabay na anak una itay. Ngam nagdardaras anapan iti ICU. Agsublinto kano ditoy. Mapan ko kitaan ni Mami. Saan ka padlaw? Danggak ti saritaan ti doktor kanti nurse iti abay ni Mami. Nakalukat mo't kit di ti ruangan. Di mabati blood pressure na. Na mag-stroke ni Nana Aurora. Naigitan lakit din. Tipan nakauran ti barokong na. Naimbaglaangan. Taintaray da adagos dito ospital. Ang mga nagdakas din na pasamak. Mabigbig ko ti boses ti doktor. Ang mga nudakdakas din napasama kan kwa na. Pasimulan, tabantaya. I-monitor ko ti kasasaad na. Boses nga agpaiso ni Renz. Ang amok na dyan. At damot sugat titakyag na. Kasano ang nagbalin a doktor ti inaw-awagak iti gabat. Delikado ka di ti kasasaad ni Mami. Si kamot gayam Nancy. Saan ka ngagdanag? Under observation ni Nana Aurora. Ayan ko ka di. Kumusta kayo, Nana? Anya ka di ti mariknayo? Renz, sika ka di day ka. Una na. Kat di ka agdanag. Ialis kayo dyan private room. Mayatan ti kasasadyo, Nana. Masapulasan yu aliwayan ti agas ngayon ko kada kayo. Doktor, agyaman kami unay. Diyak ninamnama doktor kagayaman. Dr. Renz. Kaya't ko ti dumawat kan ka iti pamakawan, Renz. Uray saan kami anasayaat kan ka iti. Nasayaat lata ti impakitam kada kami. Nana, maditi agimula iti sakit tinakam. Day tati kaya ti apo. Tapno tarabayan nakakanayon. Agbalbaliwak beten. Makikapya akon iti manugang ko. Naimaglangan. Tanaispal na. Mami. Nabayag matan nga okay tayo. Oray sak. Agbalbaliwak matan. Nasayaat no kasta. Kat aggagayam tayo kumaaminan. Kat awisan kayon to. Iti kasarmi ka ni Eva. Tinapintas a nurse ko.